sinu sest on millegipärast informaatori sündlasti kaani peale või igatahes koht. Коэффициент выносливости 49,6 должна получиться. Перед 6:43 начали. Ой, мамочка, мне пусть 120. Сколько времени? Не знаю, сейчас скажет. Но много он выиграл. Я попала на 100 евро. Здравствуйте. Ты шагаешь сегодня? Сегодня нет, завтра шагаю, да, и бегаю завтра. А вы что делаете? Мы уже пробежали, еще побежим. Сколько пробежали, сколько побежите? Двушку. Препятствие. Побежим еще. Сегодня препятствие. Кирилл, я попала. Да. Да. Через час. Кирилл бы еще не оглядывался Тихо, назад. не ори. Все нормально. Поменьше эмоций. Да. Ja viimase neljanda jooksu ajal võita siis Kirill Vassiljev, Spordiklubivits 49. Не слышал. 49-43. 49-91. 77. Neljas Andri Metsaru, Ikke 53-19. Kuues, viies Markus Kõi, spordis 53-67. Ja et eelmise jooksu seni kiirem Мама попала. Нравится, мама должна успокоиться. На бабки попала. Да. 120 евро сегодня. Ну что, нормально пошло? Да. Как бежалось? Нормально, здесь сдох. Ты здесь сбавил. Мужа сколько было? Ja Kirill Vassiljev, teise koha omanik. Кирилл, на награждение, ты там слушай, на награждение вас вызывают. Надо было. Aasta Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistluste võitjate autasustamine. Noormeeste A-klassi 400 meetri jooks. Kolmas koht ja Eesti meistrivõistluste pronksmedal ajaga 52,77 sekundit. Audentese spordiklubi esindaja Anatoli Tsvetkov. Teine koht ja Eesti meistrivõistluste hõbemedal ajaga 51,16 sekundit. Audentese spordiklubi esindaja Vladislav Kuzov. Võit Eesti meistrivõistluste kuldmedal ja Eesti meistritiitel ajaga 49,83 sekundit. Spordiklubi Mitš esindaja Kirill Vassiljev. Eesti meistri treener Vladimir Tšuvakin. Võit Eesti meistrivõistluste kuldmedal
ja Eesti meistritiitel tulemusega 6 meetrit ja 30 sentimeetrit. Tartu spordiselts Kalevi esindaja Hans-Christian Hausenberg. Mingil põhjusel on see unustatud siis vormistamata. Kui sellesse seni on üritatud suhtuda mõistvalt, et see litsents võib jääda mõnedel noorema vanuserühma poistel tüdrukutel vormistamata ja hiljem on lihtsalt saadetud järele vastav litsentsiarve, siis tuleb ükskord selline ebamäärasus lõpetada ja see pole aus käitumine nende klubide suhtes, kelle sportlased kõik on korrektselt ja õigeks ajaks litsenseeritud. Seetõttu siis nii-öelda patustele, kellel täna võistlevad võistlejad, kellel kehtivat litsentsi ei ole, järgmise nädala esimese 3 päeva jooksul, esimene, teine, 3. Siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäev on võimalik siis veel asi Eesti Kergejõustikuliidus ära korraldada niimoodi, et lihtsuspäev. Ja veel üks palve, palun kontrollige võõrnimede, aga ka teatud keeruliste tähekombinatsioonidega Eesti eesnimede vastavus võistleja dokumentidele. Eesti meistritiitel ajaga 6 minutit 34,58 sekundit. Rakvere Kergejõustikuklubi liige esindaja Taavi Kelki. Eesti meistri treener Ergo Kelki. Ja nüüd ehmatati rajale siis Peelkassi noormeeste 1500 meetri takistusjooksjal Markus Pae, Nõmme Kergejõustikuklubi Vladislav Kalamees, Valga spordiklubi Maresport, Rauno Ojasalu, Rakvere Kergejõustikuklubi Mike, Ilja Jeršov, Tallinna spordiselts Kalev, Deniss Almianov, spordiklubi Mits ja Aleksei Jermoolin, Läänemaa Kergejõustikuklubi. Нет, первый круг. Слава Богу. Тоже нервничаю. У меня 123 кило забегано. Сказать, можно потише? Не надо, сказано, первым бежать, ну. Чтоб никто не мешал. Пускай бежит, пускай. В толпе затопчет где-то, понимаешь? И главное, только подрезал ему. Да это так. Ну беги тогда вперед, а кто это? Что его не... Не хочешь запись, делай первое место, получишь охуенно. Впереди. Какие-то упорные. Не всегда прав. Тот, кто прибежал, последний всегда прав. Вот он. Кидай. Куда? Видите? Последний всегда прав. Давай, давай, давай. Не, давай, хорошо. Вот на первом бежать, и так пробегает лишний вторую дорожку. Видишь, получается. Денис, первую дорожку Да, возьми! Поздно уже, надо раньше. Видишь, что ты не даешь. А тут не дают, тут Надо, сказано было сразу выйти вперед. он его вот подрезал, а теперь... Кирилл, ты сегодня целый день не сел.
Что он не облезет? Еще одна вода. Особо не облезет. Нет, он не подрезал. Знаешь, он прекрасно к себе препятствует. Нет, он вчера на 2, а сейчас уже на такой легкий. Сбился, нет? Нет, не сбился. Круг целый, думаю, Ближе к линии, ближе. Бровки ближе. Хорошо, и колено поднимай в сторону. Он делает все нормально, чего орёт? Он еще и с разных ног бегает. Офигеть. Подожди, главное, что система с водой после препятствия. Нет, тут сдох второй. Все, стоп, нет. Второй, третий. Давай, малыш, я за тебя. Иначе ты будешь ко мне. Я с большим отрывом. Нихера себе, как будто всю жизнь бегал, да? Ой, извините за выражение. Хорошо. Кирилл. Молодец. Слушай, мне такое ощущение, что он всю жизнь бегал препятствия. No niin, Peniskari Jaana võidab, meie Ootuse orkestri trummimees. Vladislav Kalamees võtab siit siis Все, teise пойдите koha. кушать. Кирилл, пойдемте. Я не хочу есть. Владимир, скажите ему, что ему нужно поесть. Владимир, я тебе дам талончик, пойдешь поешь. Ta enesegi sangast praegu mingi miljoni ost-. väga tubli. Valmistab talle ka. Ei kuule mitte. Äkki ringiid on ka ühikad. Jah, aga nii. Mul on halb töö, ma kuulan ja ma enda siis kuulan seda. Ja mul ei kutsi mul ka. Да чё, блядь, не так? Ma ei suuda lihtsalt. Janov võtab eelklassi 1100 meetri takistusjooksu tulemused. Võitja Deniss Janov, 4 minutit 59,70 sekundit. Teine Vladimir. Kergejõustikuklubi Margus Pae, Nõmme kergejõustikuklubi Vladislav Košev, Kalev Sillamäe, Laura Agan, Visa, Deniss Salmjanov, Mitš. Вау, здесь никто не бегает.
все, Андре, а? Mine, Андре. Хорошо, ты беги там впереди, нормально. Беги вперед, сзади, за ними. Jääte matkama. Võiks teine mitte.